Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar. Ini Iqra ke-6 halaman ke-16, ada Bu Siti di Cipinang. Silakan Pak Siti dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna fiha ayatim bayyinatil Iya. la'allakum tadakkarun. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadakkarun. Jadi cari enaknya di sini, yang enaknya tuh. Di lalakum juga boleh, cuman kurang enak. Ya, kemudian Min ayatin aw nunsiha min ayatin aw nusiha. Kemudian qaulan sadida qaulan sadida. Kemudian khamsatun khamsatun sadisuhum khamsatun sadisuhum. Kemudian utilal insanu ma akfaroh Qutilal insa Qutilal insanu ma akfarah. illa man ataulaha biqalbin salim Illa man atallaha biqalbin salim. tuh nggak kelihatan Pak. Iya, nah ini. La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya, bagus. Min sya'ir Min sya'air kulna idang syatata qulna idan syatata. Ya. wa yungshi'us sahabas. Benar Pak. Wa yungshi'us sahabas sikol. Wa yunshi'us sahabas siqal. Summa idza sya'a ansyarah. Thumma idza sya'a ansyarah. Kemudian Min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian titik, ya. Wa nukhriju. Titik.
Wa Ada. nukhri ya Pak. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. ونخرج له يوم القيامة كتابا يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Kemudian Mimma insodid. mimma mimma sodid Man solaha min abaihim. man salaha min abaihim Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum iya yunsorun. yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wala hum yunsarun. Kemudian Falya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kemudian Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha azab. خير قول معروف ومغفرة خير ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Kemudian Wa talhim mangdud. watalhim mamdud. Kemudian Lahu dzurriyyatun du'afa. lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian Wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabbarna tatbira. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Kemudian Wa qalaz zalimuna in tattabi'un. waqalat kurang yang bersih itu. Waqalaz zalimuna in tattabi'un kurang nyambar tasdidnya, yuk disambarin. Ini lagi ngaji online langsung. Wa qalaz zalimuna in Pendek. Nah, pendek.
wa qala zalimuna in Pendek, tattabi. nanya pendek tahu pendek? Tidak Yang mana, Pak? panjang. Itu. Wa qala zalimuna nain. Kalau kamu kan wa qala zalimuna. Kenapa panjang nanya? Oh, Tak ya, boleh ya. panjang. Tak boleh Wa panjang. qala zalimuna in tattabi'un. Mm-mm. In Terus. tatta in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Ya tattabi'una illa rajulam mashhura. Kemudian yang ini yuk Yati. Ya, Pak. Mm-mm. Wa man dhalla faqul innama ana minal mu'minin. وما وما ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Kemudian Fidyatun ta'am. fidyatun ta'am Halalang thayyiban. halalan tayyiban Wa ma yantiqu 'anil hawa. wa ma yantiqu 'anil hawa In huwa illa wahyu yuha. in huwa illa wahyun yuha. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan. Wasabbih hulai gitu. Wasabbih hulai. Oh ya, Pak. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan. Bukan, belum. Belum. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih hulai. Wasabbih hulai. Ini ada dua hak. Satu kecil, satu gede. Agak susah memang. Ayo dilatih. Harus bisa. Wah, hak kecil sama hak gede gitu, Pak. Benar. Ayo. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Wa qal qawlu Wa alaihim. waqongal, jangan wa waqongal ya. Wa waqal. Wa qal, ya Pak. Wa qal qawlu alaihim bima zalamu fahum la yuflihun. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Kemudian Hum yang turun. iya. Hum yang turun. Yang hum yazurun. Hum yang turun. Hum yazurun. Kemudian
alal araiki alal araiki yanzurun alal alal ara alal araiki yanzurun. Kemudian illa mira'an zahiraw wa la tastafti fihim illa mira'an zahiran wa la yastafti fihim. wala tastafti fihim minhum ahada ولا تستفت فيهم منه أحدا. Kemudian qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin qala qala sanazuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Tadi ya bawa halipaya habis ini. Tadi tak tunggu-tunggu halipanya lagi nyuci kolam dulu katanya. Yuk berikutnya. Silakan. wa anfiqu khairan anfusikum Wa anfiqu khairan li anfusikum. Udah tahu. fatanfa'u dzikra ya Fatanfa'u dzikra. idas sama'ul munfajarat Apa? iya Apa? iya Baca lagi. Kau nih. Yuk baca lagi. idas sama'ul munfatarat Fanya pendek Siti. idas sama'ul munfatarat Idas sama'un fatarat. Kemudian wa idal kawakibu tasarat wa idal wa idal kawakibu tasarat. Kemudian ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha bentar Kak. hada Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an iya hadzal Qur'ana mahjura ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kemudian inna inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Kemudian min qablikum
min qablikum Bi ayyi dzambin qutilat. bi ay dzambin qutilat Yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Kemudian Wal wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Kemudian Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. mahnya pendek. Oh iya. Gini, bagi dua dulu ya, gini nih. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Dari lama kamu ulang ya. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Iya. Tenang ya, kamu tinggal tenang ya. Tinggal medoknya dikurangin, bagus lah. Iya, Insya Allah. Yuk. Nah ini. Faman kan khairan katsira khairan katsira. fakakihatin Wafa bukan paka, Iya, wafa. Kamu paka. wafakihatin katsira. Lagunya Oh, itu ada wafa ifanya ditahan. wafakihatin katsira. Wafakihatin katsirah. Kemudian Wal wala ta'lunna ulau wala ta' ulu wala ta'lunna ulu wala ta'lunna uluwan kabira. wala ta'lunna uluwan kabira. Kemudian Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. gitu. Iya. Fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Itu kamu bacanya kayak gitu ya. Inna makanna gitu. Jangan digituin. Iya. Inna makanna lahu fil ardi wa
wa atainahu min kulli syai'in sababa gitu. Jangan kayak buat siningsi aja diseriusin jangan. Ayo. Iya, kok susah ya Pak ya? Mau Halo. lembut. Ya, Iya, karena udah kamu kebiasaan itu tenggorokannya kan. iya. Inna makanna lahu fil Ya. ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Shinnya gede. Oh ya. Fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makanna lahu fil ardi wa ataina. Sampai situ. Ulangnya enak. Kalau dari wakaf isyarah ulangnya agak susah. Wa atainahu min kulli shin min kulli syai'in sababa. Ayo lagi. Inna makanna lahu Inna makanna. Inna makanna Mau lahu makan apa? Inna makanna lahu fil ardi wa ataina. Kasihan lagi. Ayo. Ya. Inna makanna lahu fil ardi wa Wa atainahu min kulli syai'in sababa. wa atainahu min kulli syai'in sababa. Shinnya gede. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Itu. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya nggak apa-apa, nanti hutang shinnya sama hutang lagunya ya. Nggak apa-apa terus. Bapak. Ya ayyuhal mal Ya ayyuhal mala'u Pendek, inni pendek. Kan nggak pasangan. Itu. Ya ayyuhal mala'u ini pendek, pendek. Ayo. Ya ayyuhal mala'u ya Pak. Mala'uin. U-nya pendek kan nggak pasangan, bukan matobi'i. Kalau mala'u dengan wawu mati, iya. Itu kan dengan alif, jadi bukan matobi'i ya. Berarti itu UI gitu Pak. Ya? U-nya nggak panjang gitu. Enggak panjang, kan nggak pasangan, bukan matobi'i. U-nya kan domahnya kan harus dengan wawu mati baru panjang. Ya. Pendek aja, pendek. Ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ulang lagi. Kamu belum menikmati bacaannya. Udah pinter tapi lagunya masih belum bisa. Yuk. Ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim. Ini lagunya aneh ya. Kali. Ya udah nggak apa-apa. Ya terusin. Gampang ntar lagunya. Seiring waktu ya. Seiring sejalan nanti ada bisa. Yang penting bacaannya bagus dulu. Yuk. Ntar belajar sama Bu Khalifah tuh kalau lagu mah. Bu Khalifah jago.
Bagus, Kak. Oh, Saya bagus banget ya mah. Kalau udah nggak nanti saya lagu, simak. kalau dia udah nggak lagu sampai orang lupa diri, lupa pokoknya mah. Enak, indah. Bagus. Ya terus. Idza ja'alahu naron qala atuni ufriq. Kok lagunya jadi gitu sekarang? Jadi Iya, kemana aneh. ya, Pak? Jadi aneh. Ulangi. Yuk, diulangi. Idza idza ja'alahu naron qala atun. Kamu nggak usah ngikutin Mbak Warsini sih di serius. Kola nih jangan di kola dibiasain aja ya. Jangan Kayaknya ya. diseriosain. Itu Bu Warsini sih aja kan guru seriosa, suruh nggak pakai seriosa sama saya. Gitu. Kamu kok masak pakai seriosa. Yuk, Itu kayaknya bawaan, Pak. bawaan Itu. ya. Bawaan bayi. Iya. Idza ja'alahu naran qala atuni ufriq. Mm-mm. Ida ja'alahu nara qala atuni qala qala atuni ufrigh alaihi qitra. Kemudian Qala atuni ufriq alaihi qitra. iya kemudian Susah ya, Pak ya. nggak apa-apa ntar juga bisa dalam Mm-mm. insya Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa. Panya pendek karena ada Iya. baris Pak Ida, ada baris. Tak Ya kalau kelihatan, nggak ada Pak. baris nggak kelihatan ya. Ya karena kita tertipu dengan fa-nya dalam matobi berapa di bawah ada Iya. garisnya. Ya oke. In kanat illa sayhatan wahidah. Mm-mm. Sayhatan wahidat. Bentar, Pak. Soi hataunya diguna ditahan. Ah. Illa soi hatau idgham biguna ditahan. Oh. Illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat illa sayhatau. Nanti kamu tulis tuh. Ing itu ihfa ya. Dan mati ketemu kap. In kanat illa sayhatau. Tau itu tanwin ketemu waw idgham bigunnah. Ya. Wahidatang itu tanwin ketemu fa ihfa. Illa sayhatau wahidatan fa'idahum khamidun. Kemudian Yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyah. iya Illa ashiyatan au duhaha. yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan tanda idhar illa ashiyatan au duhaha. Kemudian Fa inna lahu ma'isyatan dongkau zongkan. Dongkang. Fa inna lahu ma'isyatan
Dongkau. fa inna lahu ma'isyatan dongkau wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu lagu yang membuat kamu aneh karena motong-motong lagunya. Berhenti aja kalau belajar lagu. Kalau lagi belajar lagu, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang lagunya jadi ngalir ngidul gitu ya, jadi nggak Bagi jelas. tambahan ya Pak. Jadi tinggal bagi dua kayak gini. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma gitu ya. Yuk Ya, Pak. diulang. Ulangi Pak. Ah, Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa iya. nahsyuruhu yaumal qiyamati Buar sini si kedua ini. Yamal, jangan sepet. Huruf mati Ya. itu dibaca tidak panjang, tidak cepat, cuman artikulasinya jelas. Mau kemana Siti? Mau ke terminal Kampung Benar gitu Pak. Rambutan. Terminal kamu itu. Kamu kalau ketemu huruf mati sama seperti buar sini sih. Tuh sama. Yamal. Ah gitu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayo tenang, jangan cepat-cepat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yaumal qiyamati a'ma. Tuh pintar. Ya namanya juga baru belajar umur berapa sekarang? 40 berapa? Belum 40 ya? Apa Pak? Umurnya kamu belum 40? Udah? Belum. Oh, Belum berapa? 36. Iya, belajarnya sudah terlambat kan, tapi lebih baik terlambat daripada tidak lah. Ya. Kita enggak sama sekali Pak. Daripada tidak sama sekali. Terus kemudian ini tanda-tanda wakaf ya. Ada mim mutlak berhenti. Jim ini boleh wakaf boleh tidak. Lam alif tidak boleh berhenti ibarat lampu hijau. Shad lam ya boleh sambung boleh enggak. Qaf lam ya boleh berhenti boleh tidak. Titik 3 boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Ya. Wa tawalla anhum. Wa tawalla anhum. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yang bawah. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Tuh suara digedein boleh, tapi bukan di mulut ya, tapi di dada, di perut. Jangan digituin. Jangan seperti orang yang nyanyi seriosa. Kalau seriosa kan padamuno itu digedein. Ya, ini enggak pada gitu tetap ya. Yang digedein apa Pak? Mulutnya apa? Di suara perutnya di perutnya. Oh, Kayak suara gini ya. perut. Kayak gini. Kayak gini bedakin nih, lihat ya dengerin ya nih. Siti di Cipinang itu gede-gede di mulut. Ini Siti di Cipinang. Nah itu tetap seperti itu tapi
latihannya itu tangan tuh di kepal. Di kepal itu untuk memberikan tenaga. Kamu inget gak orang kalau ngelahirin? Kadang-kadang apa tuh spray atau apa di ini biar nambah Mm-mm. tenaga. Iya. Itu di kepal ini tangannya. Jadi in innahu hakimun alim. Bukan innahu, bukan digedein Oh, gitu. berarti Ya. yang bagus itu suara perut, iya Kak. Suara perut betul, suara perut ya. Saya nggak pernah nahan perut kayaknya. Coba aja dilatih Kan bisa lah. suaranya gede. Jadi kamu digedeinnya di mulut. Innahu, Iya, bukan. perut In saya tetap biasa. aja. Oh. Artikulasinya tetap innahu tapi ada bassnya. Yuk, silakan. Bawahnya Pak. Boleh. Afamay yakhluqu kaman Salah. Coba dilihat apa mai apa. afamay yakhluqu kaman la yakhluqu Mm-mm. afala Oh, tadakkarun opolo, todokor. afala Biasa aja. tadakkarun. Itu suaranya ya. Jadi bukan hanya medok, kamu kebiasaan. Entah, Bawar sini juga sama tuh orang Klaten. Tapi Ya kalau dia kayaknya memang sudah sejak kecil Pak ya kan. kebiasaan mungkin kamu rumahnya di dekat gunung ya, jadi kebiasaan teriak-teriak gitu. Oh, saya di sini. Kamu dekat gunung apa dekat laut? Sawah Pak. Oh, sawah. Ya dekat gunung kali ya. Yang dulunya kelihatan jauh. Lebih Jauh ya. dekatan Mbak Warsineng teh kalau sama Oh, Gunung iya. Merapi. Kan kalau di gunung kan harus kencang-kencang teriaknya gitu ya. Iya. Karena jauh-jauh rumahnya. Ya tetangganya kan agak jauh. Afamai yakhluqu kaman la yakhluq afala tadakkarun. Kemudian Illam ra'atahu qaddarna. Illam ra'atahu qaddarna. Itu tidak boleh berhenti ya, ada mul waqaf. Berarti kamu harus ngulang qaddarna. Oh iya. Waqaf lah. Terlarang berhenti di situ. Qaddarna. Nah, cepet tuh. Qaddarna. Qaddarna. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Lagunya nggak jelas itu. Iya Pak. Heeh. Qaddarna. Qaddarna Qaddarna innaha laminal ghabirin. Ayo. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Kemudian Zalikal kitabu la raiba fih. ini titik tiga hanya boleh berhenti di salah satunya. Karena kamu udah berhenti di sini nggak apa-apa. Terus udah. Hudal lil muttaqin. Zalikal Dalikal kitabu la raiba fih hudal hudal lil muttaqin. Kemudian Wasrukil bahrara wan innahum jundum mu'rafun. bukan kamu orang Jawa tuh kalau ada Mu'ra- ada G mu'ra- mati pasti muk. Jangan ke mu- muk. mu'ra- Mm-mm. Wasrukil bahrara innahum jundum Kok susah Mughrakun. ya Kak ya? Mugh. Iya nggak apa-apa. Wasrukil bahrara
إنهم جند مغرقون. Ya. Watrukil bahra rahwa innahum jundum murakun. Ulang-ulang ya. Kamu udah bagus kok, sudah sampai 21. Sebentar lagi tamat. Ulang-ulang lagunya, tajwidnya dipahami. Terima Iya, kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.